Mai ku koi na ta mi ton channel kau riu lau tere asai June tarik ru na pungu kum sing ne ni chui ni churuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the ko Tamenglong June tarik ru na padai pastor kanai ka sau na ziliang Rongmei kan churuk ta nim tat lana sau sen thai mak mai thiek khau saloi lau kan mai ta nu ni mak mai indau na khani kan di merui long ka biu bam mai khau kadamla in Sam na candlelight visual June tarik ru na padai khau convention hall medical gate Tamenglong headquarter khau town churches union khatni Jiliang Rong Baptist Churches Council Northeast India rilang na tatkai kan the candlelight visual tatkai kan mai khau Tamenglong town tuang church leader nun CSO leaders nun church member nun khani Tamenglong tong public azu rui ka sau lau kan nei Kamung tay Reverend Chau Zelong Riam my secretary CELD RBCC ri Zailau kani Reverend MG Gaanphiu GS ZBCC NEI ri condolence message pungwang lau kani khani KC Savio ku convener JTC ri intaw patnabam milam khau dui mai latbam salau kani kumna church leaders nun ri karit la lau na mi tuang mung lang lau bam mai ti hai thun ku mai KC Savio ri indaw kani Reverend Dr. Agui mai pa mai president DCU ri Bible tong lat kang papat na lung shum lau mai lat sa lo na mai gwai na kalum kariu khau tai sai lau kanei candlelight visual tat kai kan mai khau tai Reverend Dr. Agui mai pa mai ri chamla mai khau kuki mai nun ri pastor kanai khani ka khoi mak mai gan padai ta mi tri ru na ka thum kum sing nei na chi na charuk nung tai ri nim lana si hak mai thia khau khani man sai kan khadru khau tan lak ni mai thia khau suloi lau kan mai tan ta pian mage khani nu ni mage tu na sa kani Tamenglong tong church leaders nun pastor reverend catechist father ka zau na Christian tong denomination square ri Guang kariu na pastor Reverend Manu Thiu mai le pastor Ken Pi Bo ka sau na ka khoi mak mai ziliang rong mai kan charuk da suloi kan meta condemn sui tu sa kanei in taw ton jang star khau hai kan di me goi ri ding thau na man sai khat khau sulak ni me thia khau suloi kan me ka khoi nai minun ta nu mak mai in daw lo khang appeal su kanei kumna government of India state government khatni ka khan kai thai me goi ri mi tong si me tan ti hai condemn su lo khang Zang hui na kazi nai me la san sulawu khani mi kup mai si me tan hai ti tan dal makhang sulawu tu na appeal su ka nei Bengaluru June 3 ru na padai Delhi Pune Lucknow Amritsar khau need examination irregularities ta nutni mak mai indaw na protest at kai kan metang June 3 ru na padai Sunday khau ni Bengaluru le Hyderabad khau Cockroach Janta Party ri protest at kai tat kan the mansai kangdai kadai suna changes nun ri tat kai kan me protest ta Union Education Minister Dharmendra Pradhan da resign su kan demand suna tat kai kan tonge kumna sai June 3 ru na pung khau Jaipur khau tat kai dat khang Subamte protest tai BJP late center ta examination irregularities nai katub gongkan mekhau accountability nai lo khang demand suna tat kai kan thonge Infal June 3 na padai Chief Minister Yomnam Khamchan Singh khani katong Council of Minister nun le tuna June 3 na padai NDA government bangkhau Narendra Modi rating kom na kanai Prime Minister Sugwang Mai tuang lam khau press conference Darbar Hall Chief Minister Secretariat khau tat kai kan mai mung khau tai CM Khamchan ri kuki mai nun le tuna suspension of operation agreement nai ba mi hai state government ri ka hau mai ram mi tiki central government ri lau khang sagwang mai khau lobam tungi tuna sa kane naga mi goi renem cha kip gen the deputy chief minister bam kore lagan khang demand sugwang ba mai lam khau chief minister ri daw kan mi khau inta public goi ri government ta pian mak mai azu nai na ba mai ti hai ka khan kai nu mai lat ba mi tu na sa kani naga mi gan churuk da suloi kan mai lam khau case sai national investigation agency khau in si lawam the tu na sa kani mi tun case khau ga zaw mai koi sangdai mai bam ni tabui office hamit position khau bam chu thai mage ka khoi nai mi koi ta legal action la thau puni de tu na sa kani chief minister the Manipur ka illegal arms in suba mai koi ta security agencies re action la thau bam thi kumna additional cobra battalion high security operation in bu thau khang laupni tuna sa kane Manipur deputy chief minister Lucy Dikho press conference kan khautai suspension of operation agreement bang khau mai kuki mai nu mai group nun re 6 naga civilians tanim na suloi kan me khau ka zaw bam thi tuna sana Prime Minister Narendra Modi khau tat mai action la lo khang appeal su kan the
Dikho rinaga mai charuk da suloi kan mi thek ta paina si mai ta nei kum na mi tai rui Manipur khawbang mai koi ta lung kabiu mai ti lawbam the tu na sa kan ni ka khoi mang mai naga mai kan charuk da suloi law kan mai khaw civil society organization azu rei pian mang mai indaw na suspension of operation framework tuan mai nu mai nun khaw tat mai action la lo khang demand subam the tu na sa kan ni State Home Minister Govindas Konthausam rinaga mai gan charuk thai mai nun tai asai to identify sungam the kum na apex naga organization ri thai mai nun tai insin lo ma khaw ta lo rai khang demand suba mai point goi tai examine subam the tu na sakani suspension of operation agreement abrogate suni mai latbam khaw Minister Govinda Sri mitong lam khaw tai arrangement high center le state government ri join suna sign su lau the kum na union government le tu na mitong lam khaw pari rabam the tu na sakani naga megan churuk da suloi mai case khaw inchup mai la san sulau khang state government ri lungning kutna tan bam the tu na sakani Noni June tarik rut na padai Khawpum Area Village Authority Council Rongmei Lu Phom Khawpum Area Zilengrong Students Union Khawpum Area Zilengrong Union Khawpum John Khani Rongmei Naga Council Manipur Khawpum Longrian Rik Kariu na Kasyap Mai Steering Committee Khawpum Area Village Volunteers Sri Lang na Guangpung Bud Hypo Jadonang Freedom Fighter Memorial Site Khawpum Valley Noni District Khaw Candlelight Visual Tingzin Khwang Saruk Zang Khaw Tat Kai Kan The Candlelight visual tat kai ni mai khau chai khawpum bazar khawre wongphung but ngan naga mai kan charuk da cookie militant stream me tarik rut na kathum kum singne ne chi na charuk nung lailon wifi kai luang khawre nim na kaniu pum dap ta ngam na soloi lokan meta tan na nu ni mak mai indaw na luan in sam ngang kanei khawpum valley khawlung ba me koi ri man sai kan khadru khaw ta lag ni mi thia khaw soloi lokan meta condemn suna state kani central government khaw inchum mela san katup milung khaw solau khang demand su kan the Khawpum Area Village Volunteers tong demand kautai Cookie Militants Organization de tuna sign sukan mai suspension of operation agreement tai abrogate sukhang ka khwai nai me nun ta lo thelai na book sul khang khani narco terrorist kwaita naga me ram lung khawre lagan lau khang ka zau kaneng New Delhi June 3 rut na padai Naga Students Union Delhi reorganized na Nagaland State Guest House RK Puram khaw Saturday nung tai Naga mai man sai ching daw re candlelight visual ka khoi mang mai Naga mai kan charuk ta siloi kan me ta pian mak mai indaw na kani inchup mai la san sulau khang demand suna tat kai kan the candlelight visual tai Jantar Mantar New Delhi khaw tat kai khang sulau tongi diki Delhi Police re permission tai ti mak mai sang re da den Githorni khaw tat kai dat khang sulau dat tuangi kum na mi tuang bam ko taini Delhi Police Risu ka tuak dat bam mizang re Nagaland State Guest House RK Puram khaw tat kai dat kan chonge Nagaland Guest House khaw tat kai dat nu khang Government of Nagaland re permission tai tilaw dat kan chonge visual tat kai mak mai ma khaw NSUD Federating Units re Manipur Chief Minister khang memorandum Manipur Vavan khaw wangna tilaw kani memorandum khaw tai naga mai kan charuk ta suloi mai khaw investigation tat kai na inchup mai la san sulaw khang demand su kane NSUD don demand khaw ta Deputy Chief Minister nemcha kiptian ta moral responsibility khan accountability khawre katup milung khawre resign su khang hame thai lagan khan demand su kane Cookie Militants Organization tong suspension of operation agreement dai abrogate su khang Naga Megan Churuk Civilian ta suloi kan milam ko special investigation mechanism ka siam na katum milung khaw ka khoi nai minun ta nim khang demand su kane candlelight visual program khaw tai Naga Students Union Delhi President Soji Maure speech dilaw kane khani Naga leaders scholars advocates khani representatives azu rini lat salo kai kane FIFA World Cup kum singne de chui na churuk tong group E khaw Germany re asai kum rai mai sana World Cup Khao ka zau ka mai Croatia khao gold chanai akhat chalau kan the kumna group F khao Netherlands ne Japan tulip kan me khao re gold kanai channa draw kai kani asai gold chanai akhat chan mai hai kum singne ne chui na padai khao Germany re Brazil ta gold chanai akhat gold chan kan me record tai in sam that day Guest April tarik chikyu khawritrik rutna kathum kum singne ne chui na churu ka khaw booking sulaw me serial number phaithum rik te chat na pung khore serial number phai sanai chui ngan khang insan ni the inzan ni mai de tai thu injang na cham khaw padat ni mi hai DAC number advance na la law khang ti thai parai donge DAC number khang miss call 84549 55555
Tamenglong ting nai luan tun ngai bu terik rut na pungu kum singne na chui na churuk lau thuan kalan ting zin ting rai na ye sing bang ting riu putni tun ngai bu terik rut na churuk kum singne na chui na churuk lau thuan ting riu putni kalan ting zin ting rai na ye sing bang ting riu putni mai cứ quay na king chui na king lau mi khang ta thuan ku mai in đạo we asai khang thu chom hai khau ring ngai lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan rui king in sam da la kho thuan ku the